Amusautu ulungisa lapho konakele khona. Hallelujah. Ulungisa lapho konakele khona. Yes, Lord. Okwesibili usautu ususa ukubona. Yes. Kanina yobona uma uhlaba inkomo. Wehlaba lenkomo sehlaba sithatha konke and then sikhipha amathumbu senze konke. And then lesikhumba sisibeka sidlalele ngaphandle lapho tjanini sethu and then sethu sautu siyanunga ukuthi impukani singathinthi. Yes, Lord. Come on. Indlela mhlobo wami manje ke lithi nina nokusawu umhlaba lomhlobo wami siwusawudu man wezwe umhlaba mhlobo wami usawudu uyadleka yabona uma upheke ubona bomama bapheka okuwe bayenze bapheka benza bahlanza ibhodo and then from lapha thela amanzi from that bafaka umfonswane manje lenyama uma ngancamitheki into nayo incamitheki manje ukuthi incamitheki ehleke manje kamlokosi mamhlobo wami uma ungusawudu uma singusawudu sifanele ukuthi sihleke ungakakhulumi ungayize lutho la uhamba khona uhleke la uhamba khona nasendlini uhleke nasestradeni uhleke nasemsebenzini uyahleka yini na usafana asifani kufanele uhleke ungashubeli ungakhulumi uhleke enzukwena uhleke uyahleka na ungena kumakhelwane owamkeleka na uyahleka yini na fanele ukuthi sihleke manje kamlokosi amen and ithi la bafoti ithi mina nokukhanya kwethu umuzi wakhe entabeni ungasitheki Nkosi nina nokukhanya umuzi wakhe entabeni ungasitheki manje lapho ikhona intaba lapho yazini angeke wabo ukukhanya without you must receive to Jesus. Amen. Ukukhanya kuvela ukutala phina kutala lapho la uzibona ukuthi wena uyisoni ubonakele kulapho Jesu athi you are the light, we are the son of the what the light of the Lord. Ukukhanya kwezwe amen somebody ukukhanya nobumnyama awuhlangana futhi akusozi washana ubumnyama nokukhanya awudibani futhi akusozi kwahlangana lalela lona khona manje uma igezi ihambile sithumela abantwana baye esitolo bothenga amakhandlela beqedamela amakhandlela okwathenga bathatha amakhandlela bathatha lekhandlela abalibeka phansi kwesitsha kodwa bafaka phezulu ukuthi wonke umuntu abone uyafunda awufundi uyadla ufanele ubone uyabona mhlobo wami ufuna ukusho ukuthi uyabona uma ungathatha amafutha wafaka phakathi kwesitsha mawaphansi kwebhafu wathatha amafutha wafaka phakathi amafutha aya phansi and then
Yeah. Amanzi Amanzi ayaphezulu. Malezinto asihlangani. Kodwa sonke siyahlangana. Umnyama nokukhanya. Yes. And futhi siyahlangana. Amen. Praise the Lord. Amen. Verse 16. Ithi kanjalo makukhanye okhanya kwenu babantu bonke kuzabantu babone umsebenzi bamdumisa uJehova awukwasemi bamdumisa uJehova emhlobo wami uyabona uma ula ekhaya ngakaphatha endlini elimola kaphatha endlini umuntu akaphathi akabona lutho kebona ukaphathi ubona zonke izinto kanjalo ke lithi kanjalo makukhanya ukhanya kwenu phambi kwabantu bonke kuthi babone imisebenzi emihle badumise uNkulunkulu wasezulwini uNkulunkulu uyadumisa yini kawe na uyadunyazwa kawe na ngeke kufanele adunyiswe la uNkulunkulu angeke ayehlizulwini ezinemhlabeni kepha ubeke mina nawe ukuthi sibe ukukhanya kwezwe ngamazwi abantu bafunde kithi kwami lokhanya bakubona abantu kuwena na la sebenza khona nayohamba khona bakubona na ukukhanya bakubona na uNkulunkulu asithi bakubona manje ungakayenzi lutho kodwa bamdumise uJehova Nkosi niwesizwe.